ہوتی وحدہ یا مکان یا انچے غلط ہیں میت تو ہمیں فکرم کو ہوتی ذہنہ بند مکان بلکہ سائنس ترقی ہوتا بلے سائنس ترقی پما بھی کسا بھی گڑا ترقی جوان ہے تو میں کرا ہر چیز اوپن ہے پچیں تو جوان چیز یا جوان معلومات اچھے نیم کا برو ہیں اچھے ویب سائٹ برو ہیں اچھے پروگرام بیچاریں تاکہ میں سرپدی و زان دے باگ بھی اور رد ان چیز وت سرچ ان چیز خیالاتی گپ یہ چیز بعض ان چیزاں چی مردم جنجالے شکار بھی تو یہ بابت علامہ فکر کرنے گی جی ڈاکٹر چونکہ نادرہ یہ بابت گپ ہو گئے مجموعی طور علاج سک علمی ہے بلے علاج بات ساری پہریز چو علمی یہ ضروری ہے تو چیز سرپد بے کہ میں سوسائٹی تھا خاص کر بلوچستان پہریز نمگا دلگوشی ندی کے سبب چین بھی تعلیم ایجوکیشن ہستے مردو ہم لاپرواہی کرنا یا یہ معاملات تو چوڑ گندے پر میں مجلس سے مقصد ہوں اویئرنیس ہے میڈم پریس کانفرنس ہم کو تھا پروگرام ہم کو تھا ایڈز والا بلے آوڑا مردم آ چیزیں نظور ہیں یہ بابت تی خیال چاہیے شکریہ یہ کرے پینڈیمک آرا کہ کووڈ نا پینڈیمک اسکا او ٹائم اسلام آباد ٹے اسوٹا ڈیزیز سرویلنس نا حوالہ ٹے عالمی ادارہ صحت تم کاریم کرنے گے ٹسٹ تو نن کمپیئر کرے نا آرا کہ نا ریجن ہے ایمرو ریجن پانا تھا دا مصر علیس پاکستان افغانستان دا ووٹ شامل ہو داٹے بیستنو ملک تو اکثر کرے اسلامی دنیا ہے داٹے ایمرو ریجن ٹے تو اسے گڑاس کرے نن کرے خانان داٹے مطلب نن اورے نرا کہ ننا معاشرت پریکٹسز آکو اوور آل تنیا بلوچستان نا ادس کرنا اوور آل ارے فرض کا دون سلنگ یا پنچ وقت نا وضو نہ کرننگ اندہ گڑا کرے پریونشن ٹے برے رہا جراثیمات کرے مور کرننگ تو ننے کرے دا بلو فائدہ سے سر اسلامی حوالے ٹے ونن اور انتا اندہ گڑا کو جی تو کنا خیال پائے کہ گڑاس مسائل اریر دا والا ٹکرے نن کرے پریکٹس کرنے گے فن اندو کہ ڈاکٹر سیرین صاحب پارے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور جی نے کرے موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی کم کروئی ہے اور کہ کرے ننے پریونشن سائڈ انوئی مرک نناد مختلف پروگرامز آتے ٹے گڑاس انٹرونشنز اریر بیہیویئر چینج نہ والا ٹے ہیلتھ کمیونیکیشن یا ہیلتھ پروموشن نہ والا ٹے تو ننے دا کروئی مرک کہ تینا ایریاز آتے مختلف آئیڈینٹیفائی کروئی مرک ارا کہ ننا آئی رسک پاپولیشنز کو انسے کہ اسے وٹے افس پورا پاپولیشن جی that depend cake like different social fabric کرا کے مخلوق کرے طولوں کے مختلف علاقہ تھے مختلف ڈسٹرکٹ تھے تو ٹارگیٹڈ کرے نہ کرے بیہیویئر چینج کے کاریم کروئی مرک نن دا پانی کپن کے لیک آف ایجوکیشن کرے تنیا مسئلہ دا کرے ایسے مختلف قسم نہ کرے فیکٹرز کریر ارا کہ بیریئر جوڑو تو ایسے ملٹی سیکٹوریل اپروچ سے نن کان دا بیریئر آتے نن مور کرنے کے نا اور اندونی مثال تے سٹ کووڈ نا تو ننا کرے پاپولیشن ٹی دا ایزی کمپیریٹیولی نن جوانوں سے موثر و حکمت عملی سے تحت کان نن کرے موارا سلوگن ہے پریونشن از بیٹر دین کیور نن داٹی تے مخلوق بعض بیماری بچفن کی نا شکریہ جی شرف دانا اشکل کا قدرتا انسان حق تو دانش داتا تو لازم ہمیں ریسرچ بنیادہ مروچی ہر نادرائیے علاج بوگائیں یا ہر نادرائیے اولا اسپیشلسٹ دیمات کا اسپیشلائز بوگائیں تو یہ درائیں چیز کو سائنس کو ریسرچ کو تعلق ہیں تو لازم منطق وزڈم حق و دانش یہ قدرت نے چاہے انسان دیا بتا تو آئی والا فکر کریں گے بھلے پیش زمانے کا مردوں کی نادر تو وفات بتا یا چو کب تھا مردوں مشتاق اللہ ہوتی امانہ بڑھتا بس وہی موت کا یہ جواب ابھی بتا بھلے لازم ہمارا مرگا چ بعد مرگے دوران یہ یک وجہ ہی تو بتا آرٹ مسئلے بتا جگر مسئلے بتا اچھی مسئلے بتا بھلے آئیے تشخص یا پجارگ نہ بتا تو ہمیں سمجھتا کہ بھی قدرت بڑھتا قدرت کو کاضی لوٹی یا وجہ ہی لوٹی بھلے آ وجہ سمجھا نہیں کا بھلے مروچی سائنس یا خاص کر میڈیکل سائنس ہم ترقی ہوتا ہے کیا کازا زانک لوٹی یا کجا بھی حوالہ ایک نادر بھی تو ہمارے اسپیشلسٹ کو رابطہ کرنے وائی علاج بتوں کا چمے بھی پونزے بھی گوشے بھی لاپے بھی جس میں مختلف ہیں آزانے بھی تو اسپیشلائز ڈاکٹر دو رہے ہیں یہ اسپیشلائز دورہ مردم یکیوشن کے پدامہ گپ کہتے ہیں کہ چیزاں موت زندگی یا قدرت نعمت کا زور ہیں اللہ انسان ہے امانت ہیں وہ
تو یہ کنسپٹ چوٹ گندے او پد دمی کہ ہر اسپیشلسٹ بھلے ایم بی بی ایس کجا بھی ہر نادرا یا ایک ایم بی بی ایس کر رہا ہوں کہ بھائی ڈاکٹری تو من کہہ رہا ہوں یہ چے بڑے صورتحال تو یہ آپ چیز گپیشیں کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہاں صحیح ہے کہ یہ ڈپینڈ رکھا کہ کجام ایریا ہے ٹھیک ہے اگر منشدہ گپ جنے تا کہ یک تی مریض کے سواشو کا نشتہ اور او اگر ترا یک ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور اسی ہم آؤ غنیمت ٹھیک ہے لیکن وقت کے تا ادھر کوئٹہ تا نشتہ گئے تو گشے نہیں بھائی خالی من یک ایم بی بی ایس ڈاکٹر یا نہ رہے گپ پیشیں کی طرح کجام جاگا کجام فیسلٹیز رسا گئے تو اکارڈنگ ٹو یور فیسلٹی تو گڑا ہما حساب سر انسان رہو ادھر پچھے خالی ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر یہ نہ رہو لیکن دوارا گپ ہمائیں کہ انسانی بلیف چاہیں ادھر چلو ٹھیک ہے یک فزیشین ہی ادا رہو یک سرجن ہی ادا رہو یک گائنوکالوجسٹ ہی ادا رہو بھلے ادھر کیس یک کویک ہی ادا میں مردم باز رہو آچینت آوانی بلیو ہے آوانی بلیو چاہیں کہ یک مردوں میں کہ نی وڑا نی مطلب مطابق نہ جواب ادا آئرہ زو اسیپٹ کا اب میں سوسائٹی ٹو ان المیہ ہمیشہ کہ وقت کے تیک کے ربگوش ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے اشارہ یہ حساب سرنا یہ حساب سربرا آتی اگینسٹ چیزانا یو چے وکا کہ نہیں یہ منی سوچ حساب سر روا گا نہیں سو مقصد یہ ہے کہ ہم پریونشن ہی کہ ایشی گپا جنا آئے تترا ہوتی کمیونٹی سوچ مطابق روا گا کبھی شیشی سر ہمیں فیلئرز آنی وجہ ہمیں بوتا کہ اما کے فیڈرل نشتہ تھا آیان اوتی حساب سرا اوتی پالیسیز ان جوڑا کو لیکن امیں کمیونٹی کے وقت کہ امیں چاہ رہا امیں مردمانی سوچ بالکل جائیں تاکہ آوانا نوکین انٹرونشنز آنا داتا آوان ایسپٹ نہ کو انٹرونشنز آنا انٹرونشن اگینسٹ اشوتا پمیں کہ آئی سوچ مطابق نہ وقت کی توتی اما مردمانی نیاما نندے امانی سوچ مطابق اما چیزاں نہ بدلے پتہ آہستہ آہستہ بدلاؤ وکے آپ بدلاؤ کے کہ اما بدلاؤ حساب اس طرح کیس گڑا مخنوم کیا تی انٹرونشن سکسیسفل ابھی جی ڈاکٹر چونکہ میتھ ہم بلیف ہم ہستے مختلف حوالہ تو یورپین سوسائٹی تو زندگی تو رزوم اب دستا آؤ دا چونے میں تو بلیف اچھو ہستے یک ڈاکٹر یا کجا بھی شعبے کی مردم ہمائی کر رہا ہوں کہ بس منی بلیف کہ من وش کا یا ہمیں بڑا جو کلندرہ نہیں سر رہا ہوں ہمیں بڑے ڈاکٹر نے کرے یہ معاملات آؤں یورپ ہستے کو شکریہ یورپ نہ کرے خاص کر یہ کرے زیادہ وقت سویڈن فن لینڈ اوڑے تدفین ارے رکھ سم ہاؤ اسے ایکسٹینٹ اس کا نناوڑ اف نناد دے کرے داگڑک باز زیادہ ہو نناد دے ایسے کمیس ارے اگر ننورن ننا پرائمری ہیلتھ کیئر کرے بعض زیادہ کاریم کرنے کی ضرورت ہے اور آپ بعض ویک ہے اندو کہ ڈاکٹر صاحب گپ کرے اسپیشلسٹ آتا وغیرہ تا دا بیسکلی اگر نن اورن بلہ شاک مریر یا دور دراز نہ کرے علاقہ مریر چاہے واشک مرے موساخیل مرے یا مختلف علاقہ ننا اگر پرائمری ہیلتھ کیئر اسٹرینتھن مرے اور آسے فیملی فزیشین نہ کنسیپٹ سے یعنی کہ فیملی فزیشین تھے نا امو خل کٹے امو کرے چمکا شار کرے مخلوق تن کرے کنیکٹڈ مرے مخلوق کرے رجسٹر مرے تنیا امو ہیلتھ فیسلٹی امو ڈاکٹر کار تو بعض ادس کن نن کرے مخلوق کرے ٹائملی ڈائگنوز کرنے کی نا تشخیص تمرک ولدا کرے نن کرے ارا ننا سیکنڈری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو یا تم کہ کوئٹہ نہ کرے بلہ ٹرشری کی ارے دات کرے برڈن کرے دات کم کی نا ننا ہیلتھ سسٹم اوور اسٹریچ مفق دارن تو مت سک ننا دے بدقسمتی زیادہ ہو آئی ہوپ کہ بلوچستان ہیلتھ کمیشن کرے ایسے جوانو طریقے سے تین کاری میں سٹارٹ کرے نے دا کوئکری وغیرہ داگڑا تے کرے اللہ کے ننزو قابو کین تاکہ کرے ننا مخلوق کرے علاج نہ بجائے کرے پین مختلف کمپلیکیشنز آتا نا بچے جی شرف دار لازم دنیا ریسرچ دی مات کا مردوں بدل سائنسی ایجادات دستا میڈیسن با یا علاج با یا طریقہ با یا اسپیشلسٹ با لازم حاکل با ہمانے مگر ہوتے میں تو خیالاتی گپ وقت ساتھیں گپ کسی گوشت کی گپ یہ بڑی چیزیں نہیں گپ سب سے مردوں میں اگر یقین بیکن تو بعض چیزاں چی نادرائی مستر بتو کا لازم موت سبب مرگ سبب بتو کا تو باید مردوں مرچی ارچ دورے ایکسپرٹ ہستا تو لازم ہم میڈیکل حوالہ کے گپائیں تو ایکسپرٹ ان کے طور ہوتے ہیں تو لازم آئیے فائدہ بھی ڈاکٹر تو پروگرام کوآرڈینیٹر ایڈز حوالہ بلوچستان صورتحال چونے چنچو نادرائی ایڈز ہستے اور ایڈز علاج کجا بھی
طریقہ کار گران ہیں، مشکلیں یہ پیسے حوالہ اور تکلیفیں حوالہ، تو مجموعی طور پر بلوچستان بابت ہمارا ایڈ ضرور. ڈاکٹر صاحب اما کے 2024 2025 اب چارہ اما کے 4.5 کیسز یک سال تا بڑے تاگا یہ اما کیسز ہیں کہ اما 5 ART سائٹس ہیں. ART سائٹس سے مطلب یہ ہے کہ اینٹی ریٹرو وائلر تھراپی سینٹر، یہ علاج والا سائٹس ہیں کہ اما چکا کا چکا سا سی چکے اندازہ نادرانی تعداد چن چکے اندازہ ایشی کیس یہ 3,303 پورے بلوچستان ہے، پورا بلوچستانی اوور آل شین کا ٹائم ہے. اور یہ کہ خالی یک سال تا بڑے تاگا 4.5 بڑے تاگا. اگر پرسنٹیج حساب اب چاہ رہے تقریباً 17.8. جو گوشت کا ڈاکٹر قوام ڈویژن ڈسٹرکٹ کا زیادہ ہیں فرق ہے. کوئٹہ تا کہ شموچم باز کیس آتا گا میں رجسٹر بوتا گا. آئی پد ہم میں کہ تربت سینٹر ہے شموچم باز رجسٹر بوتا گا. اور آئی پد ہم میں لورالائی سینٹر ہیں آیانی کیس رجسٹریشن باز بوتا گا. تو 5 ہم میں ٹوٹل اوور آل ٹریٹمنٹ سائٹس ہیں. اور لیکن کہ اسکریننگ کے خاطر ٹیسٹ کی اویلیبلٹی ہے دنائیں بلوچستان تا مداتا گا. ہر چین کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں، ہر چین کا ٹرشری ہیڈ کوارٹرز ہیں، پریزنز ہستاں، جیل خانہ جات یہ دنانا کی ہستا ما کٹ کیس گورنمنٹ مفت پرووائڈ کم پورا بلوچستان تا. ہر چین کا آوانی ریکوائرمنٹ بھی ہمیں کہ ٹراما سینٹرز ہیں ایشانہ فری کٹس پرووائڈ اب ہیں کہ ایشانی کا دا کہ ٹریٹمنٹ مریض کے کایا سسپیکٹڈ کیس اب ہیں ظاہر سرجری والا نے خاطر لازمی یہ ٹیسٹ کرنا. تو کم از کم ایشانی کی ٹیسٹ بھی نون اب میں مسئلہ یہ جوڑا بھی کہ ٹیسٹ ہو یہ کرنا لیکن آ کے پازیٹیو مریض ہوئے ہیں آ تو یہ سائٹ آیا ایشانی خاطر ایک مشکل ہے. یا تو ہم میں خاطر آوانا پازیٹیو آنے رسینا کیسنا یہ ادھا میں باس ٹوئنگ گیپ آئے گئے. یہ گیپ ہی وجہ کیس ہمیں ایک ایسٹیمیٹ ادا ہے کہ یہ شیں کہ یا 7,000 سے 10,000 یہ بڑے مریض ہستان کہ اما ادھا رجسٹر نہ لیکن HIV پازیٹیو بوت کنا. اور یہ باس ٹوئن چیز ہیں ہمیں یہ ایک ٹائم بام ہے کہ آ مریض کے علاج نہ کہاں اوتی پورا خاندان تا وہ ایڈز پھیلائی نہیں اوتی کنبہ تا زاک کی بے جنہیں نبی آئے رہا وہ ایڈز کند کند آئی پد اوتی ارد گرد کی آئے رہا آوانی تا وہ باس چانسز اسنا کی کا. لیکن یہ کہ ٹیسٹ بایا گنا ہے اما یا دا اسکریننگ کے بغیر مردم آیا گنا یہ بہتری چیزاں نا باس کمپلیکیٹ کرنا رہے ہمیں بدیں علاج ہوتی بے کرنا. جی شرف داران لازم بعض چیز ہے کہ چھپ میں بند کرنے کا مانو اگر روز ہے شپ بھی شپ نہ یا شپ آ چیز کے ریئلٹی حقیقت لازم مردم آئیے چھے واجہ فراموش مبی ہم ریئلٹی بیمن نہیں اچھا تو چیزا کی شروعات گرے گوں جلدی آئیے گیشو گیواری ہوتو ہم چو دیر گے گزی لازم آئیے اثرات یہ مثال ہمیشہ کہ گاڑی ایک اوزار عراب بھی تو آئیے کار نہ کرنے یاد گیا اوزارہ نقصان دہ جس میں معاملاتوں میں بڑھے تو یک آرگن ہے یا کازہ اتنی نادر ہیں آئیے اثرات پر دومی آرگنہ ہوتو کم تو پدا چو روام ہوتو کم پدا آئیے اثرات چونکہ ایڈز ہے والا دومی رستو کم لازم فیملی ممبر با سنگت با سوسائٹی بھی کمیونٹی تو کا تو اہم تالان ہوتو کم آئیے ہم خطرہ ہستے تو بعد چیز دنیا تو کا ریئلٹی حقیقت مننا اللہ بھی ہیں بلے یہ حوالہ اللہ با کار کر کے ضرورت ہستے. ڈاکٹر توچی سرپت بے کہ بلوچگی سائنسی دور ہے ٹیکنالوجی دور ہے انٹرنیٹ سوشل میڈیا دور ہے علت حوالہ اول اشیں کہ ذمہ داری سرکار ہے کہ حوالہ علت حوالہ سہولت بدا ڈاکٹر بدا اسپتال بدا بلے سرکار میں وشے گا قابل کار کا لازم معاود عوام کمیونٹی سرپدی دیم کہ ہنی خیالداری چھیم تو وتی فنڈ وتی اثراتی نبوہ ایک جیڑے ہستے بلے لس محلو کا تو چے ای دورہ نصیحت سر سوچ کرنے کہ علت والا کانشیس ہوا تی خیالداری بکن. شکریہ. اندم کے ننچان خاص کر بلوچستان ٹے ریسورس داخس افننتن چاہے فنانشل مریر چیلنجز کرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بعض زیادہ ہوں مخلوق اندم کے پارن کے دور دراز علاقہ ڈاکٹرز آتا کرے موجودگی ممکن کرنے کرے مشکل ہے بعض اور داخس ننتن ڈاکٹر و بلوچستان ٹی اف کہ ہر جگہ کرے ایسے چونکا سمال بیسیکل یونٹ ساتھ ہے وہ ڈپلائے کن جی. تو بہرحال سرکار کرے خاص کر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تینا کوشش تے کرنے گئے اور نندا منت ہوٹورن بعض جون اور ریفارمز خننگون انداور کے ڈاکٹر صاحب گپ کرنے اسپیشلسٹ آتا تو ایسے پوسکن ٹیکنالوجی سے بلکہ نانا بلوچستان ٹوا کرے سم ہاؤ گڑا سا ایکسٹینٹ اسکن کرے لانچ کرے ان تا ٹیلی ہیلتھ نا
आराटे करे ना इंटरनेट और दात करने यूज किए ना से सीनियर कंसल्टेंट्स फिजिशियंस अक बले कोयटा टे तूलो कुमरे रो करे पेशेंट आते मुख्तलिफ दूर दराज इलाका टे चेक करने के रा दाने बात जो कार्यम तिन के खास कर गायनी ऑप्स ना वाला टे जचकी बचकी ना राके एलो रे तो मखलूक के करे दा जरूरी है कि द बीमारी का अरा नना इलाका टे अरेर क्योंकि हम पोलियो ना गप पे करें चुनाते टे करे 10 न बीमारी को मुख्तलिफ एड्स करे बाज इम्पोर्टेंट हो एलो से अंदर के डॉक्टर साहब पारे डॉक्टर सेरिन के दा से टाइम बम टैप न गिड़ा से स्क्रीनिंग ना अदफ दा करे अनु पानी के ने के पर्दा न पदे ऐसे गिड़ा से इनिंगेटे अचानक करे दना ने बाज बलो सरप्राइज स्टैंडिंग केक तो स्क्रीनिंग करे बाज जरूरी है एनो न दौटे अनसे के करे कम्युनिकेशन बाज ज्यादा है कई डिजीज़ा को इन्फेक्शियस अरा ट्रांसपोर्ट मरेरा असे इलाकान असे बंदा एलो इलाका है देखता तो नने करे बाज एहतियात करो मरे स्पेशली अरा टाइम करे साइन सिम्टम्स अरा टाइप न करे इलनेस न करे मसर बीमारी ना तो स्क्रीनिंग के बाय द क्वेक्स दा करे इनफॉर्मल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स आते हैं पस अरा की नियर बाय खुद के करे हेल्थ फैसिलिटीज आको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आको या करे तहसील न लेवाले करे रूरल हेल्थ सेंटर्स आको वो तय कार और करे तेना स्क्रीनिंग कर और टाइमली करे अनसे के नन खने ना के नना मखलूक टे खास करके रहा मुरना बलूचिस्तान ना मखलूक के मुख्तलिफ ज़िला टे बीमा ते करे कई तू उतना उराटी तखरे खलकट तखरा इरा मुसे तू पद वाला करे ऐसे गाड़ीज करो रो वाला कोयटा गए या पेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जरूरता तो दैट ट्रेंड करे ने डिस्करेज करो ये तेना कम्युनिटीज आते टे खास कर रहा ना खलका तबल्ला को मौली साहबाना को मीर मुदबरा को या ख्वानों को करे टीचर्स को ताकि टाइमली करे डायग्नोस मरे बीमारी और करे इलाज न मरे शुक्रिया जी डॉक्टर तो चिलस मल्लू का ये वाला एल्थ वाला अच्छी सर सोच करे अच्छी दसबंदी करे ताकि एड्स वाला भी याद के नादगी वाला भी बच्चे के में ये गुड्डी हैं जुस्ते हो तो थैंक यू डॉक्टर साहब ना ये अपॉर्चुनिटी द्वारक देगी खातिरा गुती कम्युनिटी हमने खाली हमें ही रिक्वेस्ट है कि उती लेवल है सरा कम से कम उती जाना नहीं सरा रहम करने बजाय ये कि शुमा ये उम्मीद डारत कि हम बीमार भी भया तो अस्पताल असर भया और आई पद हमारा फैसिलिटीज ब्रसी शायद बेहतर हमेशा कि शुमा वत एहतियात करने चाहे एड्स में भी आ एहतियात हैं चाहे दिगर इन्फेक्शियस डिजीजेस भी गए आ एहतियात हैं चाहे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी गए चाहे शुगर है हाइपर टेंशन है ब्लड प्रेशर के मगुशा ये दुरा ये शुमा एहतियाती चीज़ ये शुमा जिंदगी ये चीज़ा येशीता हुकूमत ओती पाठ चे वकन लेकिन ये असल शुमा जिंदगी एहतियात शुमर कनगी डॉक्टर शुमर इलाज अदम भले शुमर अदंत मेडिकेशन शुमर अदंत शुमा शाही बेहतर है मन हमेशा हमेशा के प्रिवेंशन एहतियात किया शा इलाज बाज बेहतर है उती जिंदगी ना हमा हिसाब सरब चलाने कि शुमर इश तो डॉक्टर तो हॉस्पिटल आएगी जरूरत मका पे डॉक्टर गुरसरा आखिरी गप्पा भी जाऊं कम्युनिटी 10 बंदी दीजिए बतूरो खाना मैसेज कम्युनिटी के अंदाजे कि एहतियात का वो बीमारी तन दा इंतज़ार टे मफबो कि नमे करे हेल्थ न सहूलत तक करे मिलर या करे नुमाद दे करे खोड़ के करे अस्पताल जोड़ मरे तेना टने एहतियात करो ये तेना खास करना ना रहा कि हाई रिस्क पॉपुलेशन हाई रिस्क era मखलूक मरे को चुनाक मरेरा खासकर पैदाइशन 5 साल इसका नारा चुना को या ना बुजुर्गा को वो के एहतियात करे बात ज़्यादा ज़रूरी है और आल न करे बायद तेना ज़िंदगी ना रा तरतीबा को वो अंदुन के चाहे खुराक ना वाला टेंथ के लाइफ स्टाइल हेल्दी मरे एनो न दौर करे यारा बीमारी करे बात ज़्यादा मनिंग हो उनके हाइपरटेंशन है उस न बीमारी को या शुगर न डायबिटीज़ है दात करे दातम बच्चिन के अन्ना दे नन करे ऐसे एक्टिव हो करे ज़िंदगी करे नरीना और नियाड़ी कुल लग करे एक्टिव ज़िंदगी तद फिर द खुराक आता वाला टे उन करे यारा एक्सरसाइज आको ओते केर तेने दा बीमारी तम बच फिर नाजुश डॉक्टर शफी लक मिन्नत किस्मत के मजलिस ज़ेबदार को थी मेहरबानी डॉक्टर तैयबार बहुत मेहरबानी जी शरफदारा इशत ये मजलिस हेल्थ वाला जान सलामती वाला मैं मौजू सर हाल एड्स वाला तो लाजम ओवरहाल बायदे एहतियात करक भी या बीमारी भी तो इलाज नेमगा बरो स्पेशलिस्ट नेमगा बरो या उसकी वर्दन वरासत भी एक्सरसाइज भी या बाल तकलीफ जांचला इंसान की जांचला में भी सेहतमंद भी दुनिया इधर की चीज़ आई वास्ता अच्छा तो इंसान के बीमार नादरा भी
بری بنچ نادر ایدان کہ مرگ ہٹوا اور یہ بڑی نوبت بارے میں تھیم موتی صحت خیلداری کرنے بھی شرب درنگ امید دانکا مروچی مراکش سوچکار منظور ترین مہمان دار ڈاکٹر زاہد اشتی موکل بھی دے تر لائبہ ہوتے